Ishomero rikatunga obuzibu bwa nyuma y'ekyombeko kya klasi ya kashatu na staff room kushenyurwa enjura emyaka 12 enyuma konko kwiha obwo baturano bakikozesa ko ahabo kuba bakaba batineho kutabana. Ekyo kizimbe kya haruguru twine plan yo kucheka ahabo kuba aba bakama ba district nabwe bakaba barjira bawoninga ngo abana batagarukamu mbwenu twine plan kugira ngo twahirwe kikashakaro okukirabe kiri kuona nayo gucoka bakitakinjirwe nayo kuba hatari mu ntebe abana cyamani tubatwariye kugira ngo babe safe kizimbe kitija kubatera. Obwa hati amadirisa gakomise birere hamwe n'embagi kandi enjura keru kugwa abana bahunjiro mu kanisa ebari harubaju. Mukuru w'ishomereri nagira ngo embereji eretira abashomesa bashabaza transfer kandi n'abana bacendire kuruga hari rushanju 50 kuza hari 2023. Obwa kare tukaba twine enrollment y'amani okuba tukaba turi mu bana nkarushanju bija kwatandika kuba mwe bintu nkebyo batandika kutina bamwe ba dropping abarugamu bamwe batwarwe mbera kare nkezo mbwena hati baguma baracendera twazo muri 5 twazo muri 4 konkati sofa enrollment y'itwine turyo muri 2 nka 2 na bwa nyuma yo kureba embereji aba Wood Cross Resources abarukutimba tino mu nshozi za Ruhama bakakwatira y'ishomereri barukombeka ekyombeko cye 2024 kandi hati baresire ebyo kushakaza kasana kugira ngo tubaye supporting abana bato abakobasa omugusibana wasibana batimba tini bije babase kusikiriza kuza y'ishomero ogwashabira bakacikwa karukurebera ishomereri okurebe kangu ebi bareta byakora umurimo gwabyo. Tuyahanangiriza abakuru b'ishomero na nekanisa na nabombeka y'ishomereri kurango binte bitwareta babase kubikosaje bamara kushakara kimayisa ngo ndunwana waterezo muhimbo go kugaruka tukakora finishing ya muhero. Ekitongore cha Wood Cross Resources cyashyize sente z'urukwingana miliyoni 36 omukombeke cyombeke tsya okuyamba ahambera y'ishomereri gasha kwa Aiden Bataringaya.